Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Mına Allah Taala'nın buyruğu menen mına Litva mamleketinde Vilnius şahrında turup atabız. Geçe uşul jerde жүрgөн mekendeşlerimiz menen кездешүүлөрдү өткөздүк. Bu jerde mına 4000-5000 degen bizdin kırgız jarandары uşul jerde gelip trak aydap, başka kuruluş işlerinde iştep, arganday emgeklerdi kılıp uşul jerde adal rızkı istep, baldarыбызды bir adal rızkı menen bagalı ata-enebizге жардам берели, мекенибизге жардам берели деген жакшы тилектер менен ушул жерде жүрүп атышат. Алла Таала кут кылган болсун. Ушундай bir жакшы тилек менен адал рызкы издөө өзү bir ibadat болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга bir günü ушундай bir жигит келип, колдору мазол болгон, ушундай колдору иштей берип, ушинтип катып калган bir жигит келип салам бергенде пайгамбарыбыз конуң кармап, мына ушул колду Алла Таала жакшы көрөт, Allah'ın paygamberi jakşı göröt degen. Oşon üçün жалпы şu migratsiyada жүргөн, ушул жерде иштеп, şu ata-enemdi bagam, mekenime жардам берем, үй-бүлөмдү багам деп, uşu 6 sanım aman turup biröөгө кор болбойм деп жакшы ниет кылып жүргөн bir тугандарыбыздын бардыгынын ар bir минуту, ар bir günü, ар bir saatı ibadat katarında eseptelinет. Anam bir жерге келгенде Kur'an-ı Kerim'de fa'tabiru ya ulil absar. O akıllı varlar, siler bolgon nerselerden ülgü algıla deydi. Emin başka mamleketke gelgende bagı ülgü ala turgan nerselerimiz, tazalıkları, bu jerdeki tartipleri, uşu elge kılgan mamilelerinin bardığından ülgü ala turgan nerse, andan tışkarı dağı ülgü albay gayla ülgü bere turgandagı bizden çoğun nerselerimiz var. Oşoğa mına Kırgızыбыздын mına namuslu beldүү jigitlerinin bardığı azır tuş tarapka tarap, tiyaga akeyanın arjak olgon Amerika dünyanın tört buruşunda жүрүшөт. Oşonun janında mına Litvada dagı mına çınalı bir tuganыбыз, arjakta mına yenibиz, bu jerde belek bir tugandarыбыз uşul jerde sap başında turup kırgızdардын başын biriktirip, İslam borborlorun açırıp, uşul jerde köp kızmatlарды kılıp atkan uçurlar eken. Mına özgöçö bu belek bir tuganыбыздын gelinçegi bizdin gelinimiz, mına Litovka uşu jergilikti uluttan bolgon gelinçegi var eken, 4 balalуу boluptur. Baldarının bары geçe aeroporttan tosup alganda Kırgızdın jelegi menen, boorsogu menen uşuntep sүйүнтүп, başlarına Kırgız kalpaktardı giyip, mına çınalı bir tuganыбыздын aşol jerde kızdары uşunday narisте balдар tosup alganda özgöçö başka yerlerde, Avrupa mamleketlerinde uşunday bir mamile menen bizdin kandaydır bir özübüzdün sıymıktanuu, Kırgız elibиздин patriottuluk sezimlerimiz götürüldü. Baldarыбыз menen jolukanda asты gözlerine jaş alışıp, alısta жүрgөн ata-enelerin estep, mekenin estep, uşunday jakşı çoguluşlar bolup kelatat. Allah Taala razı olsun. Mına şu jerde mına belek bir tuganыбыздын gelinçegi baş bolup, oşo jerde oşo Litva halkынан musulman bolgon jigitler uşunday arapçаны толук үйрөнүшүp, Malaziyada İslam üniversitetlerin bitirişip, eң sүйүнө турган нерсебиз ошо ыйык Куранды ошо отурушуп Литва тилине которуп чыгышыптыр. Ушундай көлөмдүү китеп миңдеген нускаларды элге таратып, элдин кызыкчылыгы көп дейт. Күндө статистика боюнча 50-60тан bir жылда литовецтер 50-60 киши мусулман болуп атат деп. Ошого мына биздин кыргыз жигиттери ошого себеп болуп атканы бизди сүйүндүрөт. Kur'an-ı Kerim'de "Vata'avanu alal birri vettaqva." Siler jakşılıkta, takvalыкta bir-biriňerge jardam bergile. "Ve la ta'avanu alal ismi vel udwan." Siler günөө işlerde, düşmanlıkta jardam berişpegile degen Allah Taala. Uşul jerde takvalık, Allah'ın jolunda, İslam'dı tanıtuuda, bizdin Kırgız elibиздин ürp adatın uşunda kalık bar eken dep tanıtuuda çoğun kızmatlarda atkarıp kelip atkan mına uşu jigitlerimiz, mından başka kançalagan baldarыбыз, жүздөгөн baldarыбыз kızmat kılıp attır. Allah Taalam razı bolgon bolsun. Daima bizdin Kırgızыбыздын ürp adatı, kada saltı, uşu tilimiz, dinimiz hiç vakıtta dünyanın kaysı burçunda bolbasun, uşu nerselerde saktağanыбызda ulutuğuz saktalat. Bizdin Kırgız elinin ürp adatlarının dерлик 99% dinimizge şaykeş kelgen uşunday ata-babalarыбыздан kalgan ürp adatlar var. Uşu nerselerde saktap, ak kalpagыбыз başыбызdan түшпөй, үйлөрүбүздө ынтымак болsun. Жалпы migratsiyada жүргөн bir tugandarыбыздын бардыгына жакшылык каалайбыз. Биздин Кыргыз эли улуу эл, uşu улуу эл эч убакытта байрагыбыз ылдый түшпөсүн.
дайыма калпагыбыз менен көрүнүп, дайыма сүрүбүз менен, намысыбыз менен, динибиз менен, тилибиз менен улуу бололу демекчимин. Ошондой нерсени сактаганга да аракет керек. Аны ооз менен айта берген менен болбойт. Ушул балдар мына сактап, Кудайым берсе бул жерде аракет кылып аткан. Кече Финляндияга бардык. Ал жерде Али, Азамат деген жигиттер, Шакир деген бир байкелер бар экен. Ошолор сап башында туруп ал жерде дагы Кыргыздын намыстуу жигиттери ушу түндөлөрү уктабай биз менен сүйлөшкүсү келип, ал жердеги нерселерди көрдүк. Мына бул иштерин таштап коюп, бүгүн кечке өздөрүнүн иштерин таштап мени менен кошо жүрүшүп, көлгө алып барышып, ал жерди көрсөтүп, ушундай сый урматтарын көрсөтүп атышат. Алла таала ыраазы болсун. Мына астыда Кудайым буйрса бүгүн Польша мамлекетине, андан ары Чехия, Дания, анан Германия, Австрия мамлекеттерине да сапарларыбыз бар. Ал жерде дагы ушундай ак калпакчан болгон өзүбүздүн мекендештерибиз менен жолугуп жакшы күндөрдү өткөрөбүз деген үмүттөрүбүз бар. Кудайым диндин үстүндө кадамдарыбызды бекем кылсын. Алла таалам золобобузду бийик кылсын, ак калпагыбызды башыбыздан түшүрбөсүн, динибизди жүрөгүбүздөн чыгарбасын. Сөзүбүз, орунду сөздөрүбүз тилибизде болсун, ыйманыбыз жүрөгүбүздө болсун. Алла таалам алыста калган мекенибизди Кудайым өзү жар болуп, жардамчы болуп сактаган болсун. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Oldu,